Assalamu alaikum, урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 13 февралы. Биз азыр Өзгөн районундагы мал базарга келдик. Негизи мал базар эртең жекшемби күнү 14 феврал болот, бирок бул жакта ишемби күнү түштөн кийин ушинтип мал базар чакан базарча башталат экен. Бул жерде азыр саналуу эле койлор, малдар, жаныбарлар бар. Бардыгын тартып көрсөткөнү аракет кылабыз. Нол портердин ичиндеги койлорду сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Сиздерденби, кимден? Сизденби? Канча тиш бул койлор? 4 тиштен 6 тишке чейин. Канчадан канчага чейин болуп калат ошондо? Оптун беребиз 13,5-дан. Оптунга 13,5-дан. Жалгыз алам десечи? Жалгыз алам десе 13'ten дагы бар, 12,5'dan бар. 8'den дагы бар. 8'den. Бардыгы козулуубу? Бардыгы. Мына козулары жаш. Базардыкыбы же бир жерден алып келдиңизби корудон? Базардык экен булар. Так, кийинкиге өтөбүз анда. Ассаламу алейкум, таксыр. Канча тиш койлор булар? 6 тиш. 6 тиш, үчө теңби? Боозбу, кысырбы? Кайсы канал ака? Учкун Медиа. Пулдар канча деп атасың? Мына биринчи турган канча мисалы? 10.000 кам. 10.000. Бардыгы 10.000ден кем бар. Базар канча турады? Базар 8. 8 турат аба. Мына койлар да бар. Козуларбы булар, а? Токтуларбы же аралашпы? Бары коз кочкорбу? Бардыгы коз кочкор экен. Булар канчадан деп атасыз? 9,5-дан. Козу кочкорлор 9,5 миң сомдон кеми бар дейт. Мынаке. Лабонун ичинде. Кийинкилерге өтөбүз. Нол, тоқты кимден? Тоқтубу? О, токту. Канча деп атасыз аба? 8 кам додум. Канча? 8 кам. 8 миң сом кеми бар. Ооба, кам бар. Кас неме? Учкун Медиа каналы. Ойду да. Булар сурайлычы. Булар кимден? Көрсөп тартып өтүр. Мынаке. Телевизор эмес аба, YouTube'da Учкун Медиадан чыгасыз. YouTube'dan чыгат. 73'ü aldım. İçine faydasını verse verem. Мына абабыз ачык эле айтып атат. Çarpını verse verem. Ne oldu sonra kaç var? Аз эле кошуп сатасыз. Ama tek ederler. Болду, жакшы сатып алыңыз. Булар кимден? Сизденби аба? Булардын ээси жок экен пока. Ассаламу алейкум, таксыр. Булардын жашы кандай? Жашы, тиши. Козубу. Эркекпи, токтубу же? Козу кочкор. Козу кочкорлор экен бардыгы. 5 баш. Канча деп атасыз буларды? 12ден. Кеми бар. Козу кочкорлор 12 миң сомдон кеми бар дейт. Бул жерде базар болуп атат. Ya buna koydum koşsun koşsun. Учкун Медиа. Канча деп атат бул? Bir gün bakıp verirken İstanbul'a verir baktım atmayız be. Bir gün bakıp verirken. 14,5 aka. 14,5 деп атат. 14,5 aka. Сен эркинке ошого туруп болсо, башкасына ого ям. Авамдан туруш тарталайт. Bunlar tap alsın. 14,5 сурап атабы? Өзү канча деп атат?
Özü 15 dolar. 15 kaldı o. 500 сом талап. Баласы 15 kaldı o da. Balası mı? О, баласы. Rahatsız 14,5 mı? Козлы ғой екен. Ne tartып тұрсың? Козлы ғой екен. Kanca ne dedi? Учкун медиа. Учкун медиа. Ha, uçkun medya dedi. Oştuğu degen de koysun. Uçkun oşka girer turelle. Ава бул козуну канча деп атасыз? Bunu 6,5. 6,5 миң сом деп түшүнсөз. Сизчи ава? Канча деп атасыз буларды? 11'den kam var da otam. Экон тең. Экон тең солукпу? Erkek. Бул кочкор экен. Бул кочкор экен. Бул солук экен. 11,5 дедиңиз а? 11'den kemi var. 11ден кеми бар экен. 10'dan bolsa verirler. 10дон? 10дон болсо берип берем дейт. Семиз экен, а? YouTube'дан. İnternetten ава. Yıkançlık var. Cem devan ak geldiğinde makaz öldü. Kara bılkılday. Жүгөрү жеген кой экен. Союшка жарагы да, кочкор экен. Союшка жарагы да, Союшка дейм. Soyuşkada soyuşka. Yençige jastı. Мынаке. Aprilga varıp töreyip dur. Aprilga varıp töreyip. Geçirge akbarga. Аха. Апрелге барып төрөйт дейт. Ушулар сурап көрөйлүчү. Кандай укам, жакшысыңбы? Булар солукпу? Солuk ha. Мына коз окшойт, а? Koz. Мынаныкы ошол. Başka. Аха. Муну канча деп атасың? 10 kam var da. 10 миң сом кеми бар. Канча тиш бул? 6 diş. 6 тиш. Булчу? Kozu. Боз козу. Жаңачма. Буну канча деп атасың? 9 kam var. 9 миң сом кеми бар дейт муну. Ушуларда сурап коеюн. Бул козулар кимден ава? Сизденби? Сизденби ава? Козу үч атаң? Токту. Эркекпи? Kozu erkek. Канча деп атасыз буну? Үчөн тең 10 миң сомдон. Бул Учкун медиа, YouTube'дагы Учкун медиа каналы. Койлорду тартыптык. Эми мына торпокторду сурап көрөйлү. Ассаламу алейкум. Булар эркек ургачыбы торпоктор? Бардыгы 4 тең. Канча айлык примерно? Ургач торпок экен. 9 айлык торпоктор, а? Канча деп атасыз ава? 32'den kami vardı otan. 32 миң сомдон кеми бар дейт ушул торпокторду. Ургачы, жаш торпоктор. Буга чейин саттыңызбы? Же 4төн алып келдиңизби? Satıldı elek baka. 29.300'den bayağı bir verdi de uşul boydan beri verdi. Maksimum 29.300'gө çıktı. 29.300'gө götürüptür bazar. Бирок 32'den dediniz ha? 31'den verse biri. 31. 30'dan bolabı? 30'dan bile bolu verir. 30'dan dele veriyorum deydi. Nake. Bul kimden? Ava sizden mi? Sizlerden mi? Hazır reisini tapsak surayız. Nake. 3 Kunacın bir adamlık iken. Nol ortada turgan. Ortada turgan basını aytыңызчы aba. Bu 60. 60 ming so'm. Bir önü turgan buga çay. Bu bir öyle. Torpoğu kayakta? Ha, torpoğu bölünüp ketdi. Ha. O üstüdeki жаңа açım al 90 ming, al parodası başqalar. Neme bag'atında. Qaysi par? Süt batında qaysi paroda? O, üstüdeki eng çok. Ova, qaysi paroda? An parodası bilmey bag'atında da. Süt hazır süt bag'atında paroda eken. Parodaсын bilmeyim deydi buna. Uşul uydu 90 ming so'm deydi. Süt bag'atındagi paroda uy eken. Narxı menen bu torpoqtor da bular. Bu ona torpoqtor. 3 teng. Kısır bir o. Ha, bu ilem jayla varıp geçetdim.
Üçünün bası birdeyi mi? Yok alar 65 dedi. Bunu kança? 65 bu. 65. Bunun de kança dediniz? Bu 60. 60. Narkaça? 65. 60-65 bin porterin içindeki 90 bin som deydi. Bunaki 65 bin som. Mına torpaqtor sırap görüldü. Sizlerden mi hava? Torpaq kimden? Buna kızıp kurtma olan. Sizden mi hava? Torpaqtor. Kança da ötası? Takbayla oğla çeyim. Erkek burgaçı mı bular? Burgaçı üçü. Egesi buna ne yapar? Oy, şu an tartışarak ya. Bu niçin? Bunu alday çıkamız yaman olur. Kança da ötası aka? Pulunu aytıp koysanız? 3 öteң. 35 bin somdan deydi şu 3 jaş torpaqta. Kança aylık bular? Bilmem kaçarlık. 8-9 aylık torpaqta. Urgaçı 3 öteң. 3 öteң urgaç eкен. Maka dostlar ылдый qarab жылы өрөбүз. Байланган уйлар силерден эмеспи? Мына торпакчы. Силерден. Учкун медиа. Эси жок окшойт. Силерденби? Ekongizlar ile tart koymayın mı buna? 120 de atam. 6 diş mi lan? 6 dişle. Çamman işte itti amına. Tamашалап жатсын деді. Экөө дос окшойт. Мына ушул кулундарда сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Кимден булар? Ha sodalar. Сода кызып атат окшойт, а? Пулундар сизден баба? Канча деп атасыз пулун? Ayteleksin. 40? 40 bin som. Pazar yürütüp oturup elge. Булар эркек бургачыбы? Эки тең. Urgaç. 40 bin сомдон деп атышат. Ушул экөөнө. İnsan bireyin dedim lan uyandı. Oldu ya. 2000 oldu razı olsun. Sen orada iştiğler başka işgal ertege. Бар. Келе. Сатылдыбы? Satıldı. Мына азыр гана сатылды достор. gitti bana. Baktık ya. Канчага сатылды? Канчага алдыңыз аба? 36-дан. Экөө. 2 36. 36-дан 52 миң болот. 72 72 миң болот, кечиресиздер. 72 миң сом болот. Мына. Экөө сатылды 36-дан. 40 миң. Деп атыптыр эле, бирок 36-дан 4 миңден түшүп бериптир. Булардын ээлери көрүнбөй атат. Бая жүрүшөт эле азыр. Сурайын десем, байлап коюштур, ээлерин таппай атам. Көрүп калсам сурайын. Мына ушул ак туяк торутайды 55 миң сом кеми бар дейт. $55 миң сом дейт. Кулунду канча деп атасыз аба? Кулун 30 миң сом. Эркек бургачыбы? Бургач окшойт, а? Эркек экен. Эркек кулун 30 миң сом, Мынаке. Üç kilo atağızda ne kılavuz? Алып сатарсыз баба? Alıp satarlık kılavuz şerde. Не алып сатасыз? Koy alıp satarım. Кой. Bir koy sattım. 2 кой канчадан саттыңыз? 8200'den sattım. Жакшы. Канчадан алдыңыз эле? Şimdi paydasında sattım da çay pul çıktı. Бүгүнкүгө. Кудайга шүгүр дешиңиз керек экен анда. Şükür. Мына 2 кунажын силерден эмеспи? Bunamdan. Ekunazın şu oladan. Сизден баба? Кунажындар. 4000 de atışat. Жалгыздан канча деп атасыз? 75тен. Туганбы же жаңачмабы? Жаңашma. Biri 75 миң сомдон дейт мына. Жаңачма экен, экөө тең. Эми туй турган кунажындар экен. Эгер боз болсо. 75 миң сомдон 130 миң сом дейт. Сиздики, а? Боз бу экен, кысыр экен булар. Мынаке портердин ичиндеги 3 торпок, 1
суай уй бар екен, а? Жоқ, мынау, Сан ба? мына сан, мына торпақ бар. Мынау үйді. Мына торпақ, мына сандық уйдық қой. Сан уй екен бұл. Галштин бе? Галштин. Өзі дағы Галштинда, значит? Жоқ, уй Галштин емес. Галштин бұқадан қашқан. Галштин бұқадан қашқан жөнөкөйлі қырғыздың уй, а? Торпағы Галштин екен. Қанша айлық торпақ мынау? 3 айлық торпақ. 3 айлық торпақ екен. Еркек ұрғачы ба? 2 айдан өтті да, 2 айдан өтті. Ұрғачы торпақ екен. 2 айдан өтіп. 3 ай болайын деп қалып тұр да? Қаншада атасыз бұның пұлын ава? 85 болса берем. 85 мың дейді авам. Себебі уй жөнөкөйлі қырғыздың үйі, бірақ Галштин бұқадан қашқан торпағы Галштин торпақ екен. Мына, ала торпақ. Мына ол екі өтші? Торпақтар. Торпақтар 40 мыңден. 40 мың сомнан. Еркек ұрғачы бе? Еркек өкөтен. Екөтен еркек бе? 40 мың сомнан дейді шул торпақтарда. Азыр. Мына. Ушул эки торпақты 40 мың сом дейді. Бұлар простайлау, парадасы. Сіз қанша қалдыңыз, ава? Қанша қалдыңыз? 29 мың қалып тұр шул торпақ. Ұрғач екен, а? Ұрғач торпақ екен, 29 мың қалып тұр. Бұл жерде 2 бе бар екен. Бұлардың жаштары қанша болады? 4-ші оласы. 5-6 туған. Бұл 5-6-ны туған. Не олча? 4-ші оласы içinde. İçindeki 4-шісі. Демек 3-өн туған бе екен. Апрелде туйт дейді. Нол қаран, шуны. 05-6-ны туған. Бұл қысыр, а? Боз. Бұл дағы боз ба? Бұл қачан туйт? Мен тұрышын айтпадым ала. Сіз мынаны біліп атпайсыз ба апрелде деп? Апрелде тойды. Бұл ошо майға оратты. Майға же жайға? Майға оратшын. Пұл- Өзі жылқылардың май, апрелде шуды. Пұл қаншада атасыз шунын? 80. Мұны 80 мың сом дейді. Кемі бар? Бұл жо? 110 мың сом дейді. Бұл жашта ошон үшін қымбатырақ, а? Ол biraz қарып қалған оқшайды, ошон үшін 80 мың, а? 7-8 туған. 7-8'de туған дейді. Ушул сан уйду торпоо менен 75 мың сомго сатам деп атат. Бирок аларман 73 сурап атат окшойт. А? Мына торпоо ургач окшойт торпоого. Мына торпоого. Ургач экен, а? Ургач торпоо экен. 75 мың сом дейт. Канчасы торпоо экен? Экинчи же үчүнчү торпоо деп атышат. Биринчи торпоо экен баягы. Мынакей. Бул теке 4 тиш теке экен. 10 мың сом дейт. Он мың сом дейт. 9 мыңга сурап атыптыр алармандар. Ушул тай 44 мың сом болуптур. Ушул тай 52 мың сом болуптур. Эркек тай экен, 52 мың сом болуптур. Бул канча болду аба? Канча болду? Мына. 46. Канча дейт? 14600. 14600 сом болуптур. Боз экен, а? Жакынкы боз окшойт. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу тугандар, бүгүнкү күнгө болгон баалар ушундай болду. Негизи эртең базар күнү мал базар болот экен, бирок 6-күнү, ишемби күнү ушундай бир чакан базарчы болот экен бул жерде өзгөндө. Видео жакса лайк басып, ой пикир калтырып, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Биз эртең учкун мал базардан жолугабыз сиздер менен.